nalango samia lavoto auturani tailebu ngoma awai tu ngai malake raki andu tali tawale bundu warra na radio Fijiwan nanto bibi ya wasare matibu ya mai saru lotoka andu tali takana warra na radio Fijiwan bula nalango peni watu tigo batulo lomba andu tali takana warra na radio Fijiwan ndo bibi na radio Fijiwan nanto bibi tinabonga ni BNN. Ni sambul binaka se kwengo na bakaleleka ni nonde tukutuku na mbongi ndai e bakasanga iranga na malumumu kasanga ni rawa ni tango makira o chosua dola no ndolu ngona be kai baritaka o turani lawa sali sitemo e na nona rongoda na kisiongo ni kuwa o dola no ndolu na tangane ka bandindin taki ni akudu be bakasangai kalamba telanga e bandindin taka ni kuwa o turani lawa temo ni nadala e mbete kikina ia sianga ni wandindin tenga nadala ni bebesu e nabuku ni lenga vakamona liba wandi takatelanga o turan lewa temo nindina na betukutuku eso erto baritaka na ibandindina e nangai tautiko na keni tutungi e na mataka e nandei tikunga na iba rauni dakadaka tori bakitiko beir na bakelislis ba matini tu e na ngonongo o ya na nonra kontra kitaki kasiang ni taka tunde me baka taka iliu ngone tukutuku e bandi taka e ngauna e reda sumbukina e sone tukutuku rabari taka e sona taka pamata ni tuto manda o ya e salamuri na taka pamutmuto ke na vendaudi e na bonu ni taka ware taka aya said kayum ni ken banga taki na vending taki e na ruku ni open merit recruitment system e pamata tatikina na vending taki na be ministry ke de pamata ni tu e kureni tomani tinga na ngaunongo na ken ndikebi na be ngarabi ni tamata taka ke de sara vakamata ni tu erna tayambiti ko ni pakambesimbese ni mataka na ndaute ndobu mai lambasa na inaki ni tayambe waya na kena sianga ni talita kina bakatulewa ni mata ni tu membaleta na kena mbiutale e $10 kine kabani peso umi merawa ni nangai wandi tekikina na ilabo kai sauni ndona tani tiko e na ndona $1 kena lebu kene karua na kena warutaki na vending dingi membaleta ni songo ni ndauti ndobu katolu na kena tarubi na bakadurumi ni sugar bills kene kaba ke rawani bakanduri endo na matambose mendikeba baka tambakindua na bengarabi ni Fiji Sugar Corporation ngone nakini tayambe ka tukuno aya said kayum na ibugubugi ni Prime Minister ni bola ka sanitaki warautaka na National Farmers Union e sianga ni dina e kai ni maina $1.1 million e $2.3 milioni bangole beir na ndauti ndobu mai buno lebu i rarautaki na tayambe ngo ni mataka ke na ikarua na ibola ka tonga ikina na non resenga ni kilana yanga ni labongo na ndaute ndo me boliku e la staki kina ngito e sana rawa kini songo ni bibadu e na non bonua mena muri ba binaka na itubutuba e sa ndabo titu e na loma ni tolne ambaki meongo boni otine kana dingomi endona rawa walu $1 baka sponsorship mai na Pizza King kena wishbone e mbongi tukono manasa mbara bilala na presidente ni songo ningo endo ne labu lebu e soli kina matambosi ni bibadu e na nondo bonua tomana ni bebu kongo e na soli na ngalala kini songo mena didi baka e sona sot ni bibadu ka mena bukeir na ndo bibadu e na nondo bonua merawa ni ra kila itelanga e na buturara ni bibadu mai bonua tani mai dabekir na waleleka ni nondi tukutuku na kene ikuri e rano nisema na stationi na radio Fijiwan ke inambula FM ni weding vinaka Koromurlemu do aleke na stasioni na Bula FM do aleke alanga na yawane sala bilao Bula FM namba 2 na serre Dadang ko pinesiwa po ang ano yung bukitile kung total takawali na warong ng Bula FM. Go ay singatoka. Bula FM namba 2 na sir. Bula FM namba 2 na sir.